ban ka mau biang iping yang bani fi ka kum ka tin ka jongbrei ka kum ka Bible bak ni ni dai ni ka chaka ni la ban pentam ni pan penduna ya kai ka tho ka tin ka jongbrei ka ni ka Bible nak ban ka mau ya pi haswa ba play ha ka po jung nawa haswan penjat ya ka pertai ban nawa na ya la be ka jingkra ka po mo di ki breu bak ki breu ka ta ka por kim simna tra ban sa ka jingkra ka benek bagi berlaku tu kepojung nawa kila songka kentai prakentai serang praserang bagi leme ki kakam haki kampaman ki basirkai kila leme ki kamorya kila leme ki tha haki cinta ka jin syukur pipaya ka ni ka poro pipaya ka ni ka pateng jongiro kandan ka jinga pare ya ramat ka pateng jong nawa panawa na ya ada ka jingkra ka Cimtra dan pedang ya kini ke gospel juga jing penem bapan si ke jingkla ka pemut bapan pana na kita kipap kibla sabda sa komiki takadar lang brau na ni ka brau wala ki smart palajasan malakas ni enrai ringkat ke pap ki ket haga jingam chongki ringkat ke cinta ke jishkor compare bidana kena ke balan compare bidana kena ke judgingnya Lemdang perau klub kerak ke pemut. Ulang apa ni kay makan jomblay banulang apa ni tragis kuno pedem. Tagadagan kan yang way perau ban kerak ke pemut. Pagkatin ke jomblay ke kerana ke city jom Petros. Uplay yang gamban bakaray ke besim ke jadna. Hendray bakan lolajem. Bitip kaya ke kentut ke bakaran ya ke singkara ke pemut ni cepat. Kerana kijingkala pembuat negara, negara kijing tak kijing syukur, nak kijing keri nak kekat, ya tu bebi pepon kibru kila ya kejelasan ringkat ya tu fi kepat, ringkat karya ringkat kijing tak kijing syukur, kia ya kejaka tu kejaka kentang jomplay tak kijing syukur, bina merupai losnya lebih ringkat berkepat kena fikir. Ke jumpa ke grado sikil. Kau melawan penyebukun, ukon melawan penyebukpa. Takadau dan kaman kelak ke pemat. Aswagat jibisar ke makrau ke jauh tuai jisu. Kau tinggal jumpa ke kerana ke sisi nomrom. Kau ba antisar yang way pelai beliau. Katum kena ke gospel. Layak pipat kelak ke pemat. Pimpat dan kecing layu jauh Kristus. Uberapa pangkal kepupat ke TV. Umpat dan kecing layu. Ulang dan kecing siapa? Syakom. Haki pos kecing dam. Henry Gibbs moto. Pagkaktin ke jomblay. Bitip kini ke brau ke siapa? Syakom. Kaktin ke jomblay ke keren. Nagasi ke mahar polop stok sikinan korem. Hakalanong ka masaw ko. Rekar ka masaw ko. Mga play juga bertawla tapan lama. Iki cuma berkat jung kilong kemilong pa. Kapag kinamlong siya kay ka gospel ka malang hakadur ko jung Jesus Christ. Pagkat tinggal jomblay ka kerana ka stis kinongrom. Uplay wana maam kalanya ka patay bro karay. Pagkin ka pamot. Uplay maam kalanya mandaya ka patay. Uplay maam kalanya mandaya brokin. Ya brokin jay birya pagkin ka pamot. Kipka ka pamot na kapop. Piti pelay abang ikhlain Diyos ngaw na matay kapop. Tay kapop kakano na blay. Kakadaw pagting ka jomblay kakarano isay agong lalaki pop chopi kisawanan kisawanan ray kalikat tayo. Lalaki kalaka bumot. Lalapan kalaka bumot kanamli katakapop ka jompi. Pagkating ka jomblay kakran. Maka city jum galata kau tak punya pelapar wakno dan kaman plane ki pop jompi ubrana ne ka prelana kim plai kita ki pop kinam ya ka chimpu aja na utrai jisu takadau pelai ni ki pringi na ka ni ka patay ni tufi pelai ni na ka ni ka
bubuk pi di bayas snow. Agar dengan janda buat snow. Tapi yang lain dong sedang. Para obrol, nado. Nado baka pop kalau sensar dua jambat kayam ne tufi. Kali ka pop ka sensar haru kini ki ya ki patang jonga jompi. Tak ada obrol. Pada sukna yang ni berkiprau. Wapan payah au jauh kon. Pansalo kini pra. Pibur kecil syadu juswalo kini pra. Kini kecil syakai se. Kamlai kena syakai alo kini pra. Udah syanam tak jonga jompi. Udah syanam tak ki pot jonga jompi. Udah syanam tak ki jimpang jingkrau jonga jompi. Siapam setiap para pencinta Yesus Kristus namun tak jonga jompi. Tak kena uplay umpan lagi Yesus Kristus. Jangan tak ketahu buhinya apa lebih. Tak ketahu dia sekali ketika kerja ketika cingap, ketika jandak dan gambar kelak kepemut. Lala pipin kelak kepemut pencot lakun jua biru para ketika jomblay kekeren. Dan gambar kelak kepemut ngedul di kepalang kemlaban priam. Kepalang kemlaban ai priam nyepi lala priam bro. Takkanlah tinggi jomblay kekeren gospel Yohanes. Menang kebakat sau bukan kebendreng. Uji suang ngalau kalenci. Kecing sisa bagi cingin deh. Umum mabalai sablen kram danga. Yesus Kristus. Bila mabalai sablen pikam ka kepemat pikam pedangnya Tuhan Yesus akan cingin jompi. Dan gambar pengkala kepemat. Dan gambar pedangnya Tuhan Yesus akan cingin jompi. Lalu mabalai sablen. Panara fikri ulu berubah. Walau buat jadi kudo. Lalu biang pikoi pa piam kuno rejian. Atau pikoi mabalai sablen ni sedujak. Untuk berubah kiri walau kabang kiri uang. Nam kuah mabalai sedujak mereka kuah mabalai sablen. Usno puji sah bakal duduk. Kandai ke cakap kabas. Kandai ke cakap kabas suk dia beriu. Tak kenal ni tuti. Uji bapunya kuah mabalai sablen. Lara pidon kamban lek sablen. Lara pidon kamban nyoya keblen. Dan kamban kelak kebumut. Dan kamban kelak kebumut. Pikirnya miwat ulaya labat Sodom dan Gomora. Pikir berikan kelak kebumut. Para keporjo ke Sodom Gomora. Rukalam kuncuak ngai tuifi. Kibreu kilayim. Hakauria. Kibreu kilayim. Hakakalai. Kibreu kilayim. Haki jingde kibat penbuat. Kibreu kilayim. Haka songka akan kai berikan kai serah bersenderang. Pada play bawang urat. Kemeninok kerkina Sodom. Bayan penjat naya ke Sodom. Tapi temano bayan nanta ke Sodom banyasaj. Kaya Abraham. Bawa Abraham ulaya saja nanta ke Sodom bakin kelak ke pemut. Berwaya kerana play. Waya play. Atau omban seta sipangat. Uplay yang ada doke sipangat. Nanam penjat ya ke Sodom dan Gomora. Wang dante sangguro. Uplay wang dante sangguro. Lara dantang sangguro mana penjat ya ke Sodom Gomora. Sodom Gomora sangguro dan cu. Kita kelak ke pemut. Takkan uplay penap. Takkan ding na play. Baka ding kala bando. Ye kibreu. Haka Sodom dan Gomora kira jot. Dan kira babe. Ye ke cinyalap cungruat. Takkan awing itu ada kira cakap penyelap ye ke tinggi jomplay. Takkan awing disuruh Quran. Nak ke gospel. John Lucas. Wah kelenong kebakarar. Wah itu Ruspa. Wah nang pandai ya ke mesin jome kene ke jandet. Kita ke jono kini. Lara pandai ya ke mesin pilih ke badan. Hanya po yau. Matran. Atau gitu kisah pau kita bilang kita ke jompi. Atau gitu kikon kita ke jompi. Atau gitu kibai kita ton kita ke jompi se. Kita mudai ke jompi lana utuai sumpan lo ke mesin jompi. Tak kadang. Ni don kamban ke bawah bapen krela ke jong ke jingem. Nama nyem tip ke jingyap ke jongi bro. Nyem tip ke jingyap jongi nana nyap. Lalawai, orang niap ni kira ni apa dia ya kapten. Ubreu pempat ni kira apa dia ya kapten ubreu. Pempat kira ke pempat, ni kepat joki. Tak kena orang kamban kira ke pempat. Biasa ya kira ke cinyap. Hakan ke pempat.
kiri baikin doncho panjang man kerana ke syaga kumbat pintu jomblay tak tahu ke sajat ke pertai berat kawai lara kepalan ke yang syanam tak ke gospel ukresnya jadi popon ki samla kina not rau dua popon ki samla kina mo bakaunya popon kelong kelong tak kina mo pat haka songka songman kina me krem kina me auya lara tak tahu kun doncho ke sya kakun ke gospel kina puri ye ke sya juga gospel hagi ni kesni tak tahu ia akan dikepor bangkiran peluitnya yang teraju suaga dengan jaka bangkiran ia ke sya tak tahu ia dengan jaka penyala pipi aswa ke pojok pi kandir nak kelak ke pemat di pojok pi wat benar ke donat jompi ama biosnya dengan cialap dengan jamet Lala pipina kendang kapor pimpapi kesedang kapor papi ko abalios nyau ikinong yarap ng los yaucho kesedang kapor kapapi ko alikibri joplay ko anesulok pinam yosho kendang kapor kapapi ko alikibri joplay ko duway pinam los yaucho pite pinay kibri kiya mga chikijing kakabuwat na markilaran kapapa kibri joplay ko yarap ng tubigyan nisgaw na ran balay chakma banay chikijing kakabuwat na kamaya lalas na barajar kini kisah puai tadi kisah kapan nayan hanya layan asana kaying kristan hendai nganti biji sukses nganti bagi cingkala kapamat kamat sisa namian kakun ke gospel kecingin cah kada kecingin ke performan sudah pada bangaya lah kita kaya puai tadi kisah nak keranjang ke jusok haka cingin cah nalayan maka kalai nalayan haka kenca haka dalai Nalaya makap tu, nalaya nak jisu baju keberkain itu. Banyak judan jisu kabangawan yen, kandang kecingkala, kandang kecingkedan, kandang keciplayan, namar bakap top kebangsa, haga jingip janga. Padin kawai, hakawai hausnya bazar kedai. Haba wai beri jomblay, wai apa kerana ketiga jomblay. Kalau dunia ke dono janga, pada kita kepor, pada dunia ke dono janga. Nama lagi tidak sekmat. Nama ngalayan jala, nama peruno ladang ngalayan itu sekmat. Ibu kisah keren yang agak cari kirinya. Nama don kung kata kemesin, pada don kecilnya, pada kepornya tu di ngamu ban panda nak kerja mesin. Pada kepor kamu ngamu ban pet, itu di. Kawan kesur kabang ayosio nama sibuku jomblay, kabang alon uturaji sukres nong penyen. Wat penyen kedolet, kelak kebumut nekipop. Padin kata kepornya tufi, nak kemlawan pen nak kata cakap belak. Bangayam mengaklak kebumut, bangalai ban aji cakmat. Bidap kecinglaran, kebapak yang ibangin, tidak balon cikicing kelak kebumut kedai bau syaitan upat yang kecing jompi, upelarannya pi. Begadau dan kambingin kelak kebumut ban paina setua jisu. Kau kibisin kibakoror, biosnya yang kedai kecing apa kedai kecamet. Ni dah nak kena jaga penyes, pensnya yang dia ketin ke jomblay. Kena ke good news ke jomblay. Orang pada kau ke good news ya tufi. Kita bertaikan ke good news ya ke jingan jompi. Dia juga nak bertaikan ke good news ya ke jingan jompi. Dia tangkan ni. Kena ke good news. Kena baik ke jingan jompa jompi. Lalu sisa bilang dekat demi bero, pipi kemauan ketiga jomblay ke keren, nak gospel jom ajas membalai, abang luanes layar abe kecingkara ke pemut, haka wajar dan ngai pipi, kiperasi kena sudis, isadu si kiwan si kecipendat tu luanes, bang luanes wang kelak ke pemut, wang pi kikun kiksau kikseng, kelak ke pemut. Nawar balai luanes ukuran kota, namar kini kipi kiwan si kecipendat tu, kikam kelak ke pemut. Kampara na ulang, ukram kelak ke pemut, upenda beri kecipendat tu, sunnam ya kecipendat le, harap ukram kelak ke pemut. Dan kaman kelak ke pemut, dan kaman snow tu ya kecipendat ke pemut, dan kibrekan snow tu ya kecipendat ke pemut, aku ni kisni. Aku lagi kisni ni, siap ini, kenapa nak ba? Kelak ke pemut. Waktu tu pipim snow tu ya kecipendat ke pemut, tak kena bulan jesen, ringkat berkepop. Pipim snow tu ya kecipendat ke pemut, kecipendat ke pemut.
Kekeren kama pipaino lagi kamauria, lagi jam kalai, kama kekeren ya kama pipaino lagi jam siu kama pilai na kama pilai. Jangan sepun sibuk moi, Timo. Haka berpilai. Pipaino nak kita piwan Jesus Christ. Haba piwan Jesus Christ supply lagi cingen jangpi. Bias lagi cingen. Nampan kuno apa dia kena cingala bakan ke po dengan skotnya piki dia snow agar dia chane ida negara jakaban dua nanti kita pangustom bola ini koregi ye kita pangustom dai kini kisi idang dua ye way pro ipamla asuban pering mesin asuban daja oksigen alang ini dia play cuba baru play penkia HP ondan kena ke pemla baru play kalau ke bawah alot bro nasi bidara plan juga cingkot lah bila plan juga cingkut, bila plan juga cingga, bila tumulo ban priam lawan yang aku congga cingin, ini dana kerja jaka, banjara BP, ya keting kecongga dapat dua enam terjongki. Kelah kepemut, tapi asal ya kerja cingga, wan sini cekman ini ban dua enam terjongki, wan sini cekman rapne, tapi asal ya kerja cingga apa kerja perapne, bidan nasatai bidan nasiti, bidan ante, wan sini cekman. Minduan yang berjumpi kita pangro, ada dana pergi petang. Nasi tidak mau ditulis, ini tidak ni ada jinsu akamet. Nasi di pangka kejat pergi kau, lima abang wan sini kemat ini abang duan, nam berjumpi. Nila yang kerja jaka, banduan nam berjumpi. Wapen lagi dia berjumpi, wan sini kemat ini abang duan. Ni penkut ni apa dia kerja cingilap. Hidup dalam kakulai kapor, buai beri jomblay kapai mangelap. Hadin dah lakukan kejingilap, udan buai beri bas nama jingai. Berarti itu beri udan lagi jingilap, umbut memang tere banwan kejingilap. Hadin bang tere banwan jingai, dia tu dah lakukan kejingilap upape. Uang balai ngam lecak makan IT lah kejoko jingin. Baru lecak jingin ukran dan jinsut. Tak kalau kalau rukun jual pi. Nala pintere abang kelak kebimut penam sok ke jingim jumpi berosyata ke jingim. Ubri ubangnya jis kusumban ke jisuk. Walau kini keporin dua enam tak jumpi. Bilang kena ke jingnya. Nikotnya pinya wari kia kini kepor. Dan di dua enam tak jumpi. Walau kini kepor. Walau kini kepor. Panggilnya lampu fisik jing dua jenis. Jumpa jingkla kebimut dan pinteriangnya turah jisu. Kumulong pada maka jingim ke jumpi. Pintu dia kena cingkla juga cingkla kebumut. Nasi kita kita ni jompi. Piang hantu temari, piang hantu. Ni piap kani. Pintu dia kena cingkla juga cingkla kebumut. Nampak kena cingkla juga cingkla kebumut. Kalau kemudian kan, ya kabar pintu dia ni turun aji sunung penim. Namun kalau kau bangga kelak kebumutnya tu, wei beri coba ialah ni cingkla kebumut ngalungok. Nama ngam jutek, nasulong Kristen kenam. Nasuai mang kebalang nasuai, susah nak kebalang rengam suatu. Mereka di tengah pada kecinggalan juga cingkla kebun kapelai duitnya kecingin berjonga nak kepot. Mereka lagi fisik kecingkla juga cingkla kebun, pada kena kecingkla juga cingkla kebun. Oh turaji su, nawan sini kena kecamet, nawan sini kena kecinggalan. Hanya pemoplan, nawan sini keting kecame, nawan sini sepang, jome kena turaji su pembelang menang Minang puan nak kepot, betul aja sih berdiri. Dengan kelak kepot, nak kepot. Kalau apa lah kami kecium jangan kembali merayu kecium jangan. Tu aja sih, ngedwai banyak paisme. Pasal terkesan jeme, ni kepot jangan. Begini ketayor. Betul aja sih malah kau beri sukma benda. Betul aja sih ngedwai. Yang kami mentor yang kekertan kecium jangan happening. Baman penimru yang akan dikesini Ngeduanya ialah kejong kecingin Hamikin kau tua jisu Hakan ikat jamut ngeduai Amen Hakan ikat por Yumpun kuduar tadi ikan ikat cingilap Lada dona piki papang bustom Somawan sini sikman ngeduai Namar yudan ikat jakang Untuk ngeduai nampak jong piki papang bustom Ngeduai ipi Ibrahim apa yang juga cimpang Alewan sakmat Bidan kena guna cimpang agak cingin jopi, agak jumpi nasi ki doktor ki nak cuba sumarefi, bila du cingkerman, wan simis keman induai nanti jumpi.
Dan mano kiba dan gijing sitam agi jing pang jong pi kiba dan agi jing sha te sha khom kiba dan agi jing skausi gijing kuslai kiba pikwa wat leran kaba mensim bakhoi udang keran nya pi kaba play udang keran lemba kani gijing yala kaba play udang khot saka jing kala kaba mat kaba shisha ali sakhamat wat leran ni penduai ali sakhamat ublay udang khot nya pi ublay hakani kapor le si ukwa bangta yeno wat penia la jong ya la jong ga donut kapor kam ju api na pi kapor kam api no bintep ke sini ap le kanuan Bandan kau tumai. Bila tanam kecil ada, bang belai. Kadon ke cimpulai ke jom. Bila kelar yang kebemut, lagi pok. Ia pelai cuma terai. Ngada tuai ngabai ke mensim apa. Bila pahanya, jom belai. Punya kecil esok. Di bawah rai ke jinge ngaduai ngadumok. Kita badan. Kecil syate, syakor. Laki lang kecil di. Kanta mena pandemi ke sentu terai. Kanta ne ke mensim. Laki lang apa pikir kita jipian. Di bandai. Kalau kita nak kapak juga jingaria juga jingklian. Hai nak saya belai yang makhluk. Hakat si bisyar. Ini apa nak jingklian iwai tiwai. Kamlang aban pria ini. Kikpa kimlaban pria ini. Andai, daitang lembau Yesus. Daitang lembau keciklah kebanyakan. Nakita, hai no, ino iki, hai shulway, ulang khat jepi, kam pela bilale, kino, kikam, kam pela bilale, kino kita, dan jenis ni, apa piwan bakat doanut ke bapak, lalapidan, kaciye, agak langye langsam, agak bangun layo, penpra penjat. Ublay, ulapa yang lau kurang belakang merway, kadang kebor, hau Yesus Kristus, kadang kecil lalu hau Yesus Kristus, kasyang patapi, ublay orang pembor, ublay orang pembor dari kuat, ya kanan kebelas lu babinuan, penai tisu, berkelar dua kaduanut, kadang kebor, akas nam jauh Yesus Kristus. Lada bidan kino gijing pang, gijing sitam, wan syakmat ni pendulai api, kadang kabor, hagas nam jong Yesus Kristus, kadang kabor, hagas jing syaiyak, jong Yesus Kristus, kadang kabor, hagas jing mipat, jong Yesus Kristus. Kadang nak kena ni, lada mensim bakhro di kota api, wat dia ialah kajong kedua-dua, pinong yo asyuk kawai pat kapor, sipun kibril, kisiyap hagas bertei. Jamnya tidak nak cik terai menstak mukesyo. Atau bila pentikna ialah kajong kecingem pada pihak syurga berniat. Kena kedujak ding kadan. Kacing besar ublay kadan. Ublay besar kekum ke gospel. Ladang nyempat kelak ke pemot. Nyempat wan berpunya sok berublay lembaga senanjung Yesus Kristus. Kacing bitar ublay kap. Hakapor jong noa. Kibben ya kajik kelak abamot kiang teman bi hamrai ublay ulah pencilai nak om hasadam makan ora kaju kibril kim salia kinekat bakiman nek mau ublay wi kamari kabapau ublay ulang bisyah kaju kapor ublay ulang baik hamrai ubisyaru lada pidan keno gijing Kijing syate, ikwa, berkelah kabamut, wan syakmat, ini arah pipi. Kanyam kamlah bantenian pipi. Wan mut, apabila jingasang malakasi, hanrai, lada pidam syate, akapap, lada pidam akajingem, kabacaklia, kabauria, kabatua batim, kabatak kino, kenau kanyam kamlah bantenian. Kadai, tang, kadai penau Yesus Kristus, kadai tang kajing kelah kabamut, kabasisya. Kadai tanah piwan Ahmad Changu antrai gipap anyang madang trai ngala bakla ngala gipap maaf dia lah saja ada kesenam ke kitab wi saya kang membandingkan khabapat pra kong walak gipap jumpa kisah hanya tuan baginya saja alam kikut kumkayon wat penenai
kapor kamdan syo kapor juga jing bisa juga play kelajan jaga gospel layalap keleng-keleng jaga gospel juga hibau play layalap keleng-keleng ada tuai kan kapore kan di simpang tuai kan dan kita juga kan bintang di tuai now kuma ka kapeng ka kun president sa like long kya janai ka kapeng ka tuai di simpang san kya janai ni pa kalau lihat kalau jumpa lagi tuai ru kun juga kan mak ka kalau lihat tuai kan ka jin aksi tuai ada ka dengan ada kapeng ka tuai dari simpang san simpang ni akan ke pon ke dia Yokya, katanya yang Jisukres. Yokya, katanya yang Jisukres. Nanazara ketua Jimpang Kanino. Be healing Jesus' name. Be healing Jesus' name. Right now, be healing Jesus' name. Be healing. Yokya, katanya yang Jisukres. Kano ka Jimpang Troy. Kino gimen Jimpang man dibate. Kino gimen dibate. Liba Troy Jesus. Gimen Troy Jesus. Bate. Ya ka jimne Troy Jesus. Jikte jikun. Jikte Troy Jesus. Tumak. Bengkak janai ya. Bengkak Troy. Bengkak ang kang kamensi. Kaya ka mat rin kamensi Troy. Sama Jisukres. Salamat. Ini Pak Iwan Hang ni dan Jimpang rendang Dimentan Nia duai Bak mengingkeli Bisma Bumloba Anjan ni Ayo yang Jisukres Mengingim day Giba penkia Andrei Jisukres Nen mentabak syadok Gibam jekot Udang lang ujo Udai bak penkia Ni ayo yang belai Syukur Bang Baik